mwahisemo neza cyane kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Ugiye ubara umunsi ku wundi uraza gusanga turi ku munsi wa 74 mu minsi 365 igize umwaka. Byumvikane ko hasigaye iminsi ibarirwa kuri 291 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje njye banyita MC Derrick, nkambazaniye bimwe byiriwe bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakumiriwe mu kirere cy'Ubusuwisi. Itangazo Leta y'Ubusuwisi yashyize hanze ku wa gatandatu tariki ya 14 Werurwe ivuga ko ubusabe bw'indege ebyiri z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuzaga gukoresha ikirere cyabwo bwateshejwe agaciro. Izindi ndege eshatu zirimo ebyiri zitwara abantu n'iz'imizigo zemerewe gutambuka. Iri tangazo rikomeza rivuga ko indege za Amerika zirenze ku mubare w'izisanzwe zinyura mu kirere cy'Ubusuwisi zitazahabwa uruhushya rwo gutambuka mu kirere keretse igihe intego z'urugendo rwazo zizwi kandi zitajyanye n'intambara. Amategeko yo kutabogama akumira ingendo z'abari mu ntambara kuba bakoresha ikirere cy'Ubusuwisi bagamije ibikorwa bya gisirikare. Kuri ibyo Ubusuwisi bwatangaje Irani yashatse kurasa kuri Google na Microsoft muri Qatar. Ibigo by'ikoranabuhanga byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo Google na Microsoft biri mu byari bigambiriwe mu bitero bya misile Irani yarashe muri Qatar. Ibitero bibiri bya misile byarashwe muri Qatar ku wa gatandatu wa tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu 2026 nyuma y'uko Irani igaragaje ko igiye kurasa ku bigo bikomeye byabo mu burengerazuba bw'isi birimo Google na Microsoft. Ibisasu bigamije guhagarika ibindi byagaragaye birasira mu kirere ibyari byoherejwe mu mujyi wa Doha, ahantu hari ibyicaro by'ibigo bikomeye mu ikoranabuhanga ku isi. Bivugwa ko Qatar yamaze kwimura bimwe mu bikorwa byakorerwaga mu mujyi wa Doha birimo ibiro bya za minisiteri, ibiro bya Google n'ibice bitandukanye byakorerwagamo uburezi, kuko uyu mujyi habarirwaga nibura amashuri ya kaminuza 6 zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'ibyo bitero Irani yari irimo igaba yatangaje ko ishaka no kwica Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Umutwe w'ingabo wihariye wa Irani watangaje ko intego yawo ari uguhiga no kwica Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Umugambi yatangaje mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 16 Werurwe 2026 binyujije ku rubuga rwayo ruzwi nka Sepa News. Uyu mutwe w'ingabo wavuze ko ibi byaha by'ubwicanyi nibikomeza abo bazakomeza guhiga Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu bakamwica ndetse bakamwicana n'ingabo ze zose. Irani itangaje umugambi wo kwica Netanyahu nyuma y'ibyumweru bitatu bishize iki gihugu kiri mu ntambara na Israel ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intambara yatewe ahanini no kuba Amerika na Israel bishinja Iran umugambi wo gukora intwaro za nuclear nubwo yo ibihakana. Ibitero bya Amerika kuri Iran byahitanye abayobozi bakuru bayo barimo n'uwari umuyobozi mukuru w'ikirenga w'iki gihugu cya Iran. Mu mpera z'iki cyumweru hari hatangiye gusakazwa amakuru avuga ko Netanyahu yishwe, gusa aza kunyamazwa n'ibiro bye. Bakunzi mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Ibi ni bimwe mu biri kugenda bigarukwaho ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Reka nizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko. Mbifurije impagarike n'ubugingo, nimugire umujinya kandi ntimurakare.